Bosnu i Hercegovinu volim zbog svih različitosti koje su u mojoj zemlji. Volim je zato što je jednom davno u jednoj svojoj pjesmi Nedžad Ibrišimović rekao: Bosna je ćilimom zastrta, znači ima nas svakakvih, a zapravo svi pripadamo jednoj zemlji, Bosni i Hercegovini. Pozitivni smo po tome što smo bogati duhom, pozitivni smo po tome što smo se izdigli iz pepela, što smo bili jaki kada je najteže. Sasvim sigurno je da ćemo se izvući i sada. Ponosna sam na sve naše zlatne momke, ponosna sam na sve ljude koji čine Bosnu i Hercegovinu. Tu su ljudi koje volim, tu su ljudi koji su uspješni i koji pokazuju koliko im je stalo do ove zemlje, jer zapravo uspješni ljudi su najbolji ambasadori jedne zemlje, a oni su pokazali koliko mi možemo biti jaki. I sa punim srcem mogu reći da mi je drago što sam državljanka Bosne i Hercegovine. Kad je bilo najteže nisam otišla, pa ne mislim ni sada. Sve džamije koje imamo, sinagoge, crkve, katedrale, jer to je ono što nas čini posebnima. Ovo zapravo, ja mislim, možete vidjeti samo na jednom mjestu, Bosni i Hercegovini. Mislim da se nigdje drugo ne bi mogla snaći nego ovdje u Bosni i Hercegovini. Sasvim je sigurno da će biti bolje jer imamo mlade ljude koji žele da Bosnu i Hercegovinu učine jakom, stabilnom i dobrom zemljom.